ubu yari wari muri Satani yarahavuye turi mu ntwaro muri Kristo tugikora ibyo dushaka hari ubutumwa bwiza butubwira na dukwiye kwitwara uyu unye we wakora ibyuyu ariko arakora uyu nawe ateza kuvoma kuri uyu muntu w'indani haleluya njo turi mu butumwa bwiza tubabwira ni ukwicikwa Yesu yakoze uhereye mu muntu w'indani kugira ashobore guhindura uyu muntu ngene atekereza cyangwa yumvira hama uyu nawe abikore iyo umuntu yasambanye mu ishengero for example ninde bazaho byahereye he ntivyahereye ngaho uyu unye mwemwe w'Imana bayakomye induru ati wesha reka iyo telefone reka iyo WhatsApp kumwandikira umukobwa w'abandi umugore w'abandi reka kora iyo pornography reka kaneka ibyo bintu kora indani mwemwe namamubwira ariko uyu muntu abateka reka shaka tugyoherwe kuraraha kukinga ari muzima yeka tugyoherwe gatonya winyabye rimwe gusa ntibazobimenya ntibazobimenya problematique agatatera abwira uyu katwigira baje ndabakora ikibazo ikintu abicagura ku cyacu batwigisha hariho umushahara w'icaha mbega imbere y'Imana uzoja mu muriro eka namba uri umwana wabyaye umuryango w'Imana ariko arama consequence ngaha aha ingaruka zirahaba dufitane relationship issues dufitane ibibazo n'abantu baza guca kibazo dufitane n'abantu Imana hari ikibazo bite ahanini cyane eka namba ariko yashaka yuko utunganya n'abantu yashaka abantu mubabarirana so novuga amajambo menshi umwanya wanje urarangiye ariko reka ndangize vuga gutya bishoboka yuko uri ngaha waje gusenga mu giterane uwo Yesu turavuga turamwakira uri umunyedini uyu muntu yarapfuye indani uyu muntu yarapfuye uno munsi jambo ry'Imana bavuga ngo kumva ijwi rivuga ntukomanaze umutima wawe umwakire Kristo mu mutima wawe twaba tugize igitara cy'amashimwe cisho yose yakoze sinumirira abantu kwakira Yesu ko bari umuntu ari ngaha atarakira Yesu waduze ukuboko mu mutima wiwe tumufashe gusenga kumwakira ko muri umwana wa pastori madamu pastor cyangwa n'umupastor cyangwa umuntu aziririmba kutarapfuka bwa kabiri ujya muntu w'indani utebezwa neza ko ari muri Kristo wumva waduze ukuboko kwa tugafashanya gusenga nimba haraduze ukuboko tumufashe gusenga wakire Kristo mu mutima wawe haleluya atawureka usubize ijambo murakoze umwami Yesu abagire neza murakoze cyane